once again. Right, muhawe ikaze mwese abakoze subscribe kuri channel yacu. Muhawe ikaze mwese kuko muri abagaciro cyane. Uyu munsi rero ikintu tugiye kubabwira ni akantu k'agakoryo nanone ko kuri WhatsApp. Murabizi ko WhatsApp ikoreshwa n'abantu benshi cyane bashyiraho ibintu bitandukanye, hari abandi bandikirana ibintu byinshi cyane mbese bitandukanye. Ahangaha rero ikintu tugiye kukubwira, tugiye kukwigisha uburyo ki ushobora gushyira stati yawe kuri WhatsApp, cyane cyane video. Murabizi ko kuri WhatsApp ubundi busanzwe iyo ushyizeho video ntabwo igirenza amasegonda 30, bigusaba kongera gusubiramo mpaka ya video yose irangiye. Ahangaha rero uburyo tugiye kubigisha ni uburyo ki ushobora gushyiraho video ikaza irengeje amasegonda 30. Hano rero hari abantu bakoresha GB WhatsApp ndetse hari n'abantu bakoresha WhatsApp isanzwe. Ahangaha rero twebwe turabashishikariza cyane nk'abantu bakoresha WhatsApp isanzwe kudownloadinga GB WhatsApp nabo bakayishyiramo. Ahangaha rero ngiye gufungura WhatsApp yanjye kugira ngo mbereke ibyo nababwiye. Ahangaha rero murabona ko ifungutse. Noneho ndajya iburyo ahantu hari utudomo dutatu, ngende muri GB settings. Ahasigaye ndaza kuri option ya gatanu. Hano murabona ama option atandukanye kuva kuri rimwe, nge ndaza kuri option ya gatanu yitwa media sharing. Noneho rero kugira ngo mbereke bya bindi nababwiye, nuko uri bujye ku buryo bwa gatanu iyo bita video limit for status. Murabona ko ahangaha tayari nge nabivivuye. Murabona yuko tayari namaze kubikora. Ubu ngubu noneho nshobora gushyiraho video yanjye irengeje ya masegonda 30 nkuko nabibabwiraga. Reka rero nshake video mbashyiriraho kugira ngo mubone ko ibyo nababwiye ari byo. Dore nk'iyi ngiyi iyi video murabona ko ahangaha ngiye gushyiraho video. Murabona ko ya video yanjye ngiyi irengeje, murabona ahangaha murabona ubusanzwe yari amasegonda 30 nkuko tujya tubivuga. Ahangaha ni amasegonda 42. Ahangaha ndayikuruye, murabona ko rwose igeze ku minota 3. Ahangaha ubu ngubu ngiye kuyipostinga. Murabona ko ari video nini cyane, ushaka kuyireba rwose cyangwa se ushaka kuyishyiraho ikaba irengeje amasegonda 30 nkuko nabibabwiraga. So mwakoze cyane kuba mwabanye natwe, mwakoze cyane kureba iyi video.